जात्रा निया निथा थे जीवन हनी थे जिने पामी पिन सा हनावया चंगुदु जात्रा जिने पा दे ने पामी पिन जिगु मशिका ख जिस हनावया चंगु नख सख जात्रा पर्वत जिस हनावया चंगु प्रत्येक जात्रा या ल्युने छगु बाख छगु कथन न जोरे जा चंगु खनिदु जजलपा नेपाल च्यानल सुयातना दिपि सकल सुकुमी फाजु मेज पिन्दा दुनुगलन छिलस कृष्णाचना जी नस्ला सक्य नेपाल देया सोनिगले दुने यल देया थिथि जात्रा पर्वत मध्ये यक्को महत्व जाया जंगु जात्रा ख बुंगद्य यागु जात्रा बुंगद्य अतिथाइगु रक्त लोकितेश्वर करुणामय वेक या त खस भाषा रातो मछन नाथ प्यागु न चलन्दु थुगु बुंगद्य यागु जात्रा जुजु नरेन्द्र देवगु पालन से हनिगु चलन सुरुजुगु थाइगु न तापुदु जौ चिकपिचा थिकाहे दि दिनकलि थौयागु ज्याजय बारे थौयागु ज्याजले यला यागु बुंगद्य यागु विषयले बचाहागु रिपोर्ट नेवेटेनागुदु सोयादिस बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक व बहुजातीय देख नेपाल नेपाल देशे थिथि जात जाति त बसोबासे नभए चुङ्गुदु तथे थिथि जात जाति त मध्ये नेपाल मण्डल अतिथैगु ये येल खोपे बसोबासे नभए चोपी जाति त ख नेवा नेवा तेगु बाहुल्य त दुगु ठो नेपाल गले यकोहे परम्परागत जात्रा संस्कृति त दु नेपालगाले हनावया चुङ्गु थजोको सांस्कृतिक सम्पदा त नेवा देश आतकन मकावया चुङ्गु दु नेवा सम्पदा व सभ्यता स्वेगु खसा हलिन्यङ्क बयबे जुया चुङ्गु दु तथे हलियङ्क बेबे जुगु जात्रा पर्वत मध्ये तस्क महत्व जागु जात्रा ख बुंगद्य जात्रा अनिकाल जुया वा मौगो अवस्था वावेकी त नेपालगाले बिजाको मध्यय रुपेन बुंगद्य त क्यागुया देदस हनेगु बुंगद्य जात्रा या त दक्ले ता हाकगु जात्रा रुपेन क्यागुया बुंगद्य अर्थात करुणामय रातो मछेन्द्रनाथ या जात्रा देदस चौलागा अमैया कनेखुनो निसे येलया पुलचोके देगा तगु रथे द्यो तसा निसे सुरुजिगु ख बुंगद्य या त वा वेकी मध्यया रुपेन क्यागुया फुलागु किम्बदन्ती कथा जुजु नरेन्द्र देव याप्पाले नेपाल देशे वा मौया अनिकाल जोगु जुल
देशे अनिकाल जोगु जुया ठुकिया कारण तान्त्रिक विधि कथ सिकेगु कुत यागु इले गोरखनाथ बाबा नाग ते त आसन या रूपे थगु अधीनतया साजना याना चोगु जुया वा मवगु धैगु ठिकल देशे जुया चोगु अनिकाल या त चिका छेगु नीति गोरखनाथ बाबा या त गठेना थने फै अले पञ्जले लना चोपी नागराजा ते त मुक्त गठेना यागु धैगु विचार विमर्श जुल अले गोरखनाथ बाबा मच्छिन्द्रनाथ या परम भक्त अले गुरु गोरखनाथ या गुरु धैगु ठिका मच्छिन्द्रनाथ अथिदैगु बुङ्गदेव या त नेपा हेगु ख कुअचित उगुए कथ मच्छिन्द्रनाथ आसाम या कामाकाक्ष अथिदैगु यक्षतेगु देशे गठेकी यक्षते त राक्षस न ढागु या अन अवतार कागु तैगु खसीका खपजुजु नरेन्द्र देव अजाजु बन्धुदत्त यलया ललित जाफु अले तर्ने सोम कर्कोटक नाग नाप पेमजना यक्षतेगु मचा बुङ्गदेव या त कया हेगु कोचित आसाम थेंका बुङ्गदेव या त सुनान यंकी धका वया मान लुखा ठगु संभएका दिना जुनी वहे इले आचाजु बन्धुदत्त बुङ्गदेव या त मोहनी तै मोहनी न याना बुङ्गदेव अन चोनेहे फैमखु थमा लुखान्तु हाचागा मजिक तेना चोगु जुया बुङ्गदेव प्याहावे फैमखु बुङ्गदेव न थ प्याहावने त थ मामेसिया स छपु छपु दतले चिका प्याहावेगु सोई अठेसा लिपा व हठा चागुली छपुस चिके टोफी प्याहावे ढुङ्गा यक्षतेस खनी धका बुङ्गदेव या त भम्ब या रूप काका स्वर्ण पात्रे सुचका नेपा बना है लदथुई वगु अनेक दुःख कष्ट या त कर्कोटक नाग मन्त्रयना चिकिसा जुजु नरेन्द्र देव यक्षते नाप ल्वाना थगु बहादुरी केनी उहुए कन ललित जाफु या चलाकी बन्धुदत्त या चमत्कार न उलिहे जायै आसाम पाखे बुङ्गदेव या त नेपा हे ढुङ्गा द्य थगु रुपे वई ठोख गोरखनाथ बाबा सिका थ गुरु नेपा बिजागुली हनाभना यागु नीति आसन दनी अले बुङ्गदेव या था उनी गुरु गोरखनाथ चक दने व नाग त फुक्क थ थगु थासे लिहाउनी मुक्त जुई अले पावेगुन सुरु जुई न्यावा नेपादेले चिन्त तकवा मवया अनिकाल जुगु इले ऋषि गोरखनाथ रक्त रोग कितेश्वर करुणामय यागु साधना याना वेक यागु जन्म यक्ष देया जुजु साहसी या चिन्ने ममा कायक थ जुगु खसीका गई थुगु खसीका खोपया जुजु नरेन्द्र देव ये याम तान्त्रिक बन्धुदत्त व येला याम जापु करुणामय या त यक्ष देना कया हेता लागि वनी तान्त्रिक साधना याना करुणामय या त हकुमा पम्बय रूपे कलसे तया कया है कलश कुबिया हम यलयाम जापु जुया करुणामय यागु स्थापना यल देशे जुगु ख डाइगु न तापुदो सोगुमी भाजुमी जुपी चिकपिचा स्यासना दिगु ख यलया बुङ्ग दिया जात्रा यागु रिपोर्ट आधा सथुगु ज्याजोले पल्ख दिपावै दिपालिपा पुवंक रिपोर्ट सया दिफै उकी आया त पल्ख दिपा सोगुमी भाजु मेजुपिङ थ बचाहरुको दिपाली पचिकपिङ त हाक्न लस्कुस्दु आधासा यलया बुङ्ग द्याया जात्रा विषयले पुवंक रिपोर्ट निवेदन गुदु सयादिस थथे अनिकाल हटे जुई ढुङ्गा आ बुङ्दिया त गनतेगु तेगु विवाद जुई अले देशे थकलिम
बुरा या त निर्णय याकेको कथ नेग उग चुएतया निर्णय यही बोले बुढाम बुङ्गद्य यले व बुङ्गे ते मागु थैगु निर्णय बिल थैगु किम्मदन्ती दु अठे जुया बुङ्गद्य खपे मयङ्गुगु ख थैगु न तापुदु सहकालिया द्यो करुणामे द्योया म्यगु छगु न किम्मदन्ती दु उगु किम्मदन्ती अनुसार करुणामे द्योया पाली कोरी अठेदैको कुष्ठ रोग जुया धोकिना होला नेपाल देशे वे त वगु इले थ माया सछपु चिके मखना हाचा गया वगुली टुटी कोरी जोगु ख दैगु ठुया निराश जुया चोम करुणामे द्योया इले छम खावया कि फुक नया बिल अले कोरी जोगु लन ठोहे जुया बुङ्ग द्योया त खायाला मजु व जात्रा बले हपा बिपी घकु दैपी पानजु त नाप जात्रा सञ्चालन यपीस बारेयामा दैगु जन धारणा दु बुङ्गद्या रथ प्रत्येक वर्ष पुलचोके देखिगु खसा चिन्निदे छक बुङ्गे देखिगु यही चिन्निदे छक बुङ्गे देखिगु यही अठे बुङ्गद्या जात्रा या अन्तिम दिन खुनु जावला खेले बुङ्गद्या खते फोटो केनेगु यही फोटो केनेगु इले गुरुजु या पल्टन टोप या सलामी बिगु खसा नेपाया राष्ट्र प्रमुख या उपस्थिति न अन दै थते हलियंक नाजागु ची निवातेगु सांस्कृतिक परम्परा लेंका तेमागु ची सकल निपामी पेनेगु कर्तव्य ख चिगु भाषा कला संस्कृति सम्पदा लेंके फत धासा तिनी ची निवातलेनी
चिकपिन्चा सुहाय दिला याला या बुंगदिया जात्रा या विषयले रिपोर्ट पलासदो चिकपिन्चा तुगु ज्याजो येका दिलजी तुगु ज्याजो न्यावा मशिका चिकपिन्चा प्रत्येक बुधबार बहनिशा गुता इले वहाकना प्रसारण शुक्रबार निनेशिया निता इले व सोमबार स्टेशिया जिता इले नेपाल च्यानल सोयादी फै वहे कथा तुगु ज्याजो चिकपिन्चा नेपाल च्यानल युट्युबे न सोयादी फै जो छुना कथा या छता सुजाबी नीति क्वेखने दुगु एड्रेस से सपो तयादी दैना प्यासे ज्याजो पाखे बाया वनेगु उजा फनाचना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयाजना दिस सुभा